Akşam şerifiniz hayır olsun saygılı balacıklar. Günümüz toygun hareketli, oyunlar içinde geçti. Şimdi ise uyku vakti geldi. Biz tatlı uykudan evvel Fuqariyaning qizlari degan masalimizni dinleyik. Fuqariyaning qizlari. Bir fuqariyaning 3 qizi bar ekan. Qizlari o'sib bo'ygan so'ng qo'jaga chiqmaga vaqtlari kelgan. Uyken qizi zengin bir adamga qo'jaga chiqqan. O'rtanchi qizi Bazirganning o'g'luna. Eng küçük qizi da cho'bonni beginib, cho'boniga aqayga bargan. Tatalari qiz qardashining ustinden misqillab kulgenler. Küçük qardaşları olarga kulak asmay, kocasına yardım eti. Yaylaga barıp koy, sığırlarını sağa, kaymak yapa, çapçaklar yapa, penir, sarı yağ, süzme katıknen tolu eken. Er şeyleri bar, bol yaşa ekenler. Bir gün babaları hastalanıp, kızlarının kevlerini çağırgan. Başta uyken kızı kocasının, артындан da faytonga minip ortancı kızı kocasının beraber kelip babasının al hatırını sorap laf etip, küçük kardeşlerini mıskıllap, oşeklep, kulüp otura ekenler. Kızının kolunda balaban bir boğça, kocasının omzunda ise balaban bir torba bar eken. Olar babasının, anasının kollarını alıp al hatır soragan soң, kızı boğçasını çizip babasına kolmeknen cübbe, anasına da çok bahşiş bağışlagan. Ana babası küçük kızının hürmet etip olarga getirgen o kadar bahşişlerini görüp, göz yaşlarını tutup olamaganlar. Şu vakit kiyevleri de torbasını çizip tatlı yemekler, kızartılgan tavuk, et, kaymak, penir, süzme katık, sarı yağ ve balaban bir bardak da kırmızı şarap çıkargan. Hasta baba kuvandığından yatkan töşeginden turup, yanı kölmekini kiyip, kızı bağışlagan cübbeni de omuzuna atkan. Balalarıma akşamlık ne pişireyim eken dep düşüngen ana ise, küçük kızının getirgen aşlarının sofranı donatkan, balalarını sıylagan. Aradan yıllar geçe. Uyken kızının kocası tembel, azır paraga yaşap, paralarını masraf etip bitirgen. Büyük borçka kirgen. Borçka algan paralarını da masraf etken. Evini barkını satıp, algan para da borçlarını kaytarmaga yetmegen. Ortancı kızı Bazirgan kocasının beraber mal alıp, kayıkka minip başka memleketke ketkende, kayık kazaga oğrap, malının beraber denizge batıp kalgan. Özleri ise zornen sağ kurtulganlar. Çoban apayının ise ev kurganlar, muhabbet yaşaganlar. Balaları da ösken, balaları tembel olmasın dep, olarını da çalışmaga öğretkenler. Komşuları da olarga bakıp, kimisi kuvana, kimisi pahılla eken. Günlerden bir gün olarga büyük tatası kelgen. Küçük kız kardeşi onu görüp bir kereden tanıp olamagan. Tatası pek azgan, arıklagan, üstünde urbası eskirip yırtılgan, takatsızlıktan zornen ayak üstünde tura eken. Kardeşine yalvarıp, "Men sana keldim. Kolundan kelgeni kadar yardım et. Senden gayrı bana yardım edecek kimsem yok" degen. Küçük kardeşi tatasını görüp hem kuvangan, hem ağlagan. Evine alıp aşatıp doydurgan. Tatası küçük kardeşinin yaxşı yaşaganını görüp, paxıllıktan yüreği yana eken.
Экинчи күнү күчүк кардашы татасынын үстүнө яңы урбалар кийдирип, бир араба бугдай, ашыны сууну берип озгарган. Уйкен татасы сак ол демейип, бурнуну ойнатып, арабага минип кеткен. Да бир кач жыл кечкен, күчүк кардашынын босагасына арык, үстүндө урбасы о кадар ипранган ки, танымасы кыйын олган ортанчы татасы етіп келгенде, ажыныклы бір сеснен: «Мен сенің ортанчы татаң олам, зорға қалдым, алымны көресің, ялварам саңа, ярдым ет, башқа ярдым етecek бір кемсем yok» деген. Күчүк кардашы оны көріп, ажып ағламаға башлаган. Оңа да яңы антер кийдирип, уйкен татасыны озгарганы киби озгарган. Ортанчы татасы да сак ол демейип, чырайыны сытып, арабага минип кеткен. Шу шейлерни көрүп жаны пек агырган чобан апайына: «Сен таталарыңа о кадар ярдым еттің, оларга япкан эйлигине сак ол биле демедилер, сени күлүп, мыскыллап кеттилер. Буну көрмейсиңби, аңламайсыңбы жокса?» Кожасыны диңлеп, эр шейни көрүп аңлаган апай не япсын артык? Догмуш таталарыны ажып, олар үчүн ярамай лав айтып оламаган. Бир жыл биле кечмейден таталары кени келген. Чобан киевлери углерине чыгып: «Сиз утанмайып кени келдиңизби? Намуссыз, хынзыр инсанларсыңыз, урметке лайык дегилсиңиз, тенбелсиңиз, чалышмага истемейсиңиз, ошек айтып жүрмеге, мыскылламага пек билесиңиз. Колуңуздан башка бир шей келмейди. Сиз жакшылыкны да аңламайсыңыз. Жакшысы чалышыңыз. О вакыт эр шей олор. Бизге бир да үмүт багламаңыз» деп капыны капаткан. Ойлы этип эки татасы да бир шейсиз мырылдана evлерине кайтканлар. Олардын артынан агылап калган күчүк кыз кардашлары акайына: «Сен не яптың? Олар менин догмуш таталарым олада. Не үчүн оларны кувдың?» деп жаны агырган. Чобан апакайны тынчландырып: «Жаным агырмасын козум. Энди акылланырлар, чалышып, аракет этип, өзлерини бакымага чаре тапарлар» деген. Бу фукаренин кызлары деген масалымыз эди. Менин уфак диңлейчилерим, биз масалымыздан нени öğrendик? Демек ки фукаренин 3 кызы бар экен. Биринчиси бай инсанга, ортанчысы исе базирганның оглунен evlenген, үчүнчү кызы исе чобанны севип, оңа акайга чыккан. Яни масалымыздың нәтижесі оларақ нені белгілемек керекміз? Әлбетте, бүгін олған зеңгінлік ярын фукарилікке чевриле біле. Не үшін оле ола? Чүнки біз зеңгін олманың да, фукаре олманың да эмиетini білмек керекміз. Сайып олған эр бір шейімізні эмегімізнен қазанмақ керекміз. Böylelikle tılsımlı masalımız sonuna geldi. Növbеттeki masalımızı yarın akşam saat 9'da kaçırmаңыз. Şimdi ise uyku gemimizge minip, sabahımızı yaxşı keyif ile karşılayık. Hayırlı geceler balacıklar.